Ya revela el alcalde Climaco que él personalmente mangcuento con el nuevo AFP Chief of Staff Eduardo Año para pedir ayuda na Bisyada de la Mar del Ciudad de Zamboanga que ta enfrenta con el problema del mga pirata. Asigun kong Climaco, ya pedi él personalmente aumento units del soldado para ayuda Bisya con este mga lamar. We're immediately asking the Chief of Staff, General Ed Año, in my talk with him in Malacanang yesterday, to also support Zamboanga by sending in more troops, particularly to fight piracy. Kay aparece el tablakita el threat level di aton hindi yan na syudad, el threat alian na lamar no con este mga pirata. Esta después al incidente del sea-jacking with massacre na lamar del Isla del Siromon, donde 8 pescador, el mata el mga pirata o armao persona. Su direktiba asigun ang otoridad amo para kontinua sa lagas con el otro pa mga responsable ng matanza del mga pescador. The directive given to the police is to compile all the reports with regards to the ceremony with the incident in the high seas offshore so that the police coast guard will be able to intensify their campaigns as well. Tiyan asigun el mandato na Task Force Zamboanga ta enkabesa si Colonel Juvie Max Uy, Zamboanga City Police Office ta enkabesa si Senior Superintendent Luisito Magnaye. Este amo para busca manera asegurar la seguridad de la ciudad, especialmente na lamar, siguiendo el observasyon, kaya perder kriminalidad na ciudad, iaginda este aura na lamar. Sita acorda, daan 2 mga aumento batalyon el Yaginda na ciudad de Zamboanga, donde el primer batallón del 11 Infantry Battalion na Costa Oeste y el Marine Battalion Landing Team 11 del Marines tali aura na Costa Este. Aumento pa aquí el puwersa del PNP y el Task Force Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.